apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino nga iti papanam ading ko. Ang kurek latan iti da dumaji manang. Mabalin pa'y mat. O sige, agtugaw ka kiti. Ano saklatan ti aguray? Narikat ni magisiksiksik. Agtugaw tayo kumangamin anasaya at kakadwa. Tapno makatugaw mo, tinaduma pasahero. Agpapada tayo mat nga agplete. Ay nawaw! Itay pa'y asao ka asao dita. Siyak samot ti patpatamaam. Anya klase ti pa nagtugaw ti kayat mo aya. Nalawa di tayan mo ading. Di mo ka di makita ang naipit kamin ditoy. Ay nawaw! No makapagsao ka, kaslakukam to'y jeep ah. Ay, di kaya gapa. Ay, bumabag lang yun, tap na awan gulo. No makapagsao ko namlan asino may. Siyak ka di tipat patamaam Ti panagkunam ka de, kat sa anak anapabainan iti panagsasaom ah. Day tangamin ka, timadi kada tayo a pasaheros no maminsan. Apay kumakit agbaybayad akmat. Palalo ka mat. Wan, nagbaybayad kayo. Ngam agtugaw lata na sayaat. Tapno adamat pagtugawan tipada tayo a pasaheros. Di mo ka di makita amat-mat nagpiman ti ubot tipada tayo a pasahero ita. Kat, basol ko pay. No kasta kayo gayam, di yu bagay taglugan iti chip. Kasta gayam ah. Yan na, anay ko! Sino ka kumamang ipungot kanya ka? Ay, pasamak dito. Pero yan, pagsardoy kayo. O sino tinang ibagang agpinlungot kayo iti jeep kaw? Di kayo lagpain. Anya nga oras ti rubwat tayo ay Tata Jimmy. Urayan tayo nang iti nakatugaw iti Francis. Di ba, layta awan pa'y mat alauna. Katawagan nyo ida taagawan da. Masurunak iti bakit akaabay ko. Saan nga mina nasaya at amakyap-apa ka iti pada mapasahero? Sapay ano tinakakita nagpinlungot kayo iti dayjay nga anghela. Kasanumat nga min tata. Nagado nga ibagbagana. Kunamlan asino mga agsasao. Inton maminsan, agtugaw ka nga mina nasayat, periyang. Ay nawaw. Ado nagiti pasahero ang nakakita, kat si kakano ti kamalay. Di ka nakuntintaw, impungot mo pa'y laeng jay tao. Kita bakit nasugat ti rupa na. Ay kagungguna na. Agpakalaing tumat. Kunaklakit din no nagrubaten ti jeep. Saan pa'y Mari Blessy? Kat, apay arimor ka ngay maray. Masurunak nga rod Mare. Anyat na pasamak aya. Kunamlan asino nga agsasao dya bakit akaabay ko. Bakit? Asino bakit? Ti kaabay ko iti jeep ah. Masurunak launay. Siyak pa'y laeng mati patamaan na. Ay nawaw. Anya timbaga na aya. Apay akas taonay ti unget mo maray. Agtugawak ka no anasaya at Mare. Day tamo lagayam. Anya ngay ti pagsakitan tinakam mo. Maditi tono ti boses na anang ibaga Mare. Orayak la na pabainan itay. Impungot ko kit din ah. Aywan gayam. Agsino kata iti pagtugawan inton madamdama. Tatalaga ang mabusorak iti dayjay abakit Angela Mare. Adda akon, miya anak ko. Ay nawaw, apay akas na tilangam anagawid, mami. Nasugat pa'y tarupam. Ay, adda nga rod na kaapak, miya anak ko. Ah,
Asino, mami? Peryang kanumot tinagan na. Binagaaklaang mat ano mabalin, katagtugawan na sayaat. Tapno makatugaw mat tipada mi a pasahero. Ngam kasta unay kit din tiungot na. Una yun ti kasta nga inaramid na kada kayo, mami. Ay, kuskusilapan nakpay nga rod. Taganumat day ta, mami. Dita ka bang ibang abarangay? Isumot tinakitak abim mabaan da iti kadwa na itay. Ay, nagrigat ti makiapapa iti kasya aklas iti pasahero. Managim bubukod. Di na panunutan ti padada a pasahero. Adaman kayat ko asaludsodan kan ka, Tata Jimmy. Anya day ta, Blessy. May papan iti naramid ti gayam ko iti na minsan ang nagpasentro kami, Tata. Saan kayo nga minan ang nakasarita iti dayding aldaw? Narigat ti agsaludsod iti sangwanan da. Taamangan kit dino ituloy da ti agapa. Sigun ka na iti kaduwayo a pasahero, ket kamalay ni kumarim a piriyang. Nalawa ka no tinagtugawan na, ket matmat nagtiubot ti kaduwayo a pasahero. Isa binagaanda, ano mabalain, ket agtugaw ang sayaat. Day tala ang gayam. Kasta unay nga ron tinanag kaw, hindi nakitat ngagpinpinungot dan iti jeep kaw. Una yun ni Mari Peryang. Basol na magayam. Isopay lang dadaganas na amang ipungot itipada na apasahero. Naita nga ron, naimbag ata saan da nga intimanda. Iso na laang tamang ano ag-viral mo ti video da. Nakita ka nag-video ti kadwayo a pasahero. Mari Peryang, nakita mo ka din tinag-viral a video. Anya video, Mari Blessy. Video yu iti pasahero ang nakaapam iti nagpasentruta. Anya? No kasta, kadagayam nag-video? Wan, isumo lang tinakunan ni Tata Jimmy kanyak. Dinala ang dinakamat no asino. Ay nawaw. Asino mat nga taday ta nang i-post iti video me? Makitam day tamari. Di mo pa'y gayam nakita no asino. Buyaag man ta video nga ibagbagam, Mare. Aday tao, buyaam. Naimbag ko nam ta in-blurred na tirupa yo. Ay na, naglukon day tatao. Kasano namamuan nila kay ko day ta? Sapay dami account, Mare. No apay ngamin makiap-apa ka. Naglawag asi kati kam maliiti day ta a video, Mare. Agsarita taman, Peryang, bakit? May papanitian niya to nila kay. Anya ti kaya tasawan da dya video. Anya a video la kay? Ay nawaw, di ka naging lidam mo. Amok, asikat ti aday ti da dya video. Ay, di ka ka din agungat la kay. Pero mo't nga impungot mo ti padam a pasahero. Di ka di mabain iti kas di nga naramin mo. Sana kun ngagpalawag. Amok asyak manan ti pampanunuta makamali. Kat naglawag mo, binuyak ti buo a video. Kat naglawag asikat ti kamali. Agsagana ka, ha? Abangan sa pulin na katitao nga impungot mo. Buyam da ito yung video, Mami. Oh, iso da ito itidakda ka matam anang ipungot kan ka. Saan ka di? Uwan, iso da ita. Adamat gayam tinag-video. Sapay blurred mat. Saan makita ti rupa yung? Bay amlat tanan ako. Sana bale ta-blurred mat. Saan mat makita ti rupa mi? Saan mo nga idemanda, Mami? Saan? Iso pa'y kit di atak-tak kan gastos. Wan Mami, ngam agruam no di mo ikan ti pagnakman na. No syakti da kayo. Ikan yung iti pagnakman na. Kitain nyo man tinapasamak di tarupa yung. Ay, tulungan nakman, Mari Blesse. Anya a klase ti tulong ti kasapulam, Mare. Except kwarta Taam mumot nga awan mo ti kwarta. Ay, agpatulong ako, Mamare.
Nasken ang makasaritak dayjay abaket Angela. Anya? Madanaganak Mare, amangan no idimandanak tuki din. Adda ka din nag-message kan ka, Mare? Awan pa'y mutkit day, nga madanaganak nga ruden. Ni Tata Jimmy ti kasaritam. Iso ti pagsaludsudam no sa dino tinangibabaan da iti dayjay a pasahero na. Taga-amyanan siguro. Taim mo na tamat abim mabangam isong. Aywan ngagpaiso. Ni Tata Jimmy ti kasarita. Anya ti umay mo'y bagaper yang. Saludsudag ko man, no sa dino tinangibabaan nyo iti pasaheros a nakaapak idi na minsan a nagpasentro kami, Tata. Angela, Uwan, Tata. nagakabangi ba nga barangay dayjay? Mabalin ka di nga isuruyo kanyak no sa dino ti balayda, Tata. Apay, anya ti masapul mo kenkwana. Kayat ko laeng ama kasarita, Tata. Agpasensya ako maitinaramidak. Kit nasaya at ano kasta. Rumbeng laeng nga tumawat kay ti pamakawan na. Tapno maaddan ka matitima ko na peace of mind. Isuro yung mga rug kanyak inton bigat, Tata. Sapay sana siyak tiyag biyahe ita alawas. At dani Andrew, mga nusaan na kabisado ti Ayanda Angela. Urayek tulatan nga agbiyahe ka manan, Tata. Sa dito ti papanampir yang bakay? Adalang napatag-amapan ko gatangan ije sentro. Nay, kita amba na. Ay nawaw. Apay ka di. Kita, tama nga na damanin ipungot mo rita. Na, no makapagsao ka matlakay, kasla ammom ti mapasama. Tapno sigurado, agtugaw kami na nasaya ti jeep. Panunutom ti padam a pasahero tapno awan riri. Wan lakay, amok daytan. Palagi plaeng. Tanya nga iti amok. Amangan addan ton side B na ija video. Nakabahabain bakal. Si kamot ti lumabas, Mari Piryang, sa dino ti papanam. Adalang napatag-amapan ko gatangan ije sentro, Mare. Kita ma, amangan no addaman ti maipungot mo dita. Saanan ang mapasamak dayta, Mari Blessy? Ayun gayam, nakasaritam ka din dayjay nga Angela. Saan pa'y nga rod, Mare? Urayag nga agbiyahe man ni Tata Jimmy. Taisuro na kanyak ti balay da Angela. Katawagam amare, una amon, agsuri kan sakbay pa'y nga agdemanda. Manungal daw mo't tinapalabas, sipod na pasamak dayjay, Mare. Anya nga iti amu tayo, ang mga nubigla amapan ni Kapitan iti ayan nyo. Alahuanan, Mare. Sa pulag, ta dumawatak iti pamakawan kenkwana. Agpatuloy akon. Ituloy tanto ti agistorya inton maminsan. Agure ka. Nimat Angela ti sumuan. Sapay, kasla na dagsan ti awit na. Anya nga tanutulungak. Tapno makabawi ak kenkwana. Nadagsan sa matawit mo, manang. Ha? Tulungan kan. Isaanan, kabaulak mo't. Amok nga aging gaitak na sakit tinakam mo kanyak. Gapo iti inaramid ko kan ka. Sapay la kumaata mapakawanak, manang. Amom ka di, apilpilitan nakti anak ko nga agdebanda. Nakita na nga minti inaramid mo iti rupa. Maawatak ti anak yo. Ang masapay la kumata mapakawanak pa. Aramidag no anya ti paramid yo kanyak. Basta sandak lakit di nga idemanda. Ala, napakawan ka. Ngam kita ama, di mo ulitan ti kasya nga inaramid mo. Kat no mabalin, agtugaw ka na sayaat. No amom ajip ti pagluganam. Iti kasta, kat makatugaw mo ti padam a pasahero. Uwan manang. Kat agyaman naklaunay mutuyan ti may nga ikubag nga awit mo. Tulungan ka na mangilugan. Simbangpat kamat gaya man, mami. Amo ko, no tagaano jay tao ang nakaapam.
Taga kabangibang a barangay kanumat. Sana na masapol nga agdemandata, Mia anak ko. Anya? Naranaak ni Peryang iji paradaan itay. Kat? Kinasarita nak, di mawat iti pamakawan ko. Isu nga okay kamin. Tinulungan nakmatla ang anang bagkat kadagiti groceries agin atang ko. Sigurado kayo kadi asan kayo nga agdemanda, mami? Wen, saan na masapol anak ko. Panagkunak kat nakaamiris mo't tanjay tao. Ay nawaw, nagmayati sa mo nagawid Peryang bakit? Wen tanakasarita kung tinaypungot ko idi na minsan. Naimbag ko nam ata naranak iti paradaan. Ay kat nasaya at ba't nga no kasta? Nagmayat man tirik naklakay. Hinton maminsan, di mo nga minsakitan no kurihiran ti sabali a tao ti kamalim. Kan panunutom mo't pima, nagitipadam a pasahero. No kasta nga aglugan ka iti jeep, bakit? Wen lakay, amok daytan. Tay ko na nga road, share a seat, win a friend. No di mo amureta, ay awan talagang apanda ka nagitipadam a pasahero, bakit? Ay nawaw, Ingles ka magayam itan lakay. Ay, nabasak lang mo't iti jeep ang naglugana kiti kalman, bakit? Ay, nawaw! Ditay agbalin ang managing bubukod. Panunutan tayo mat, tipada tayo a pasahero. Nangruna no tinagluganan tayo kat pampubliko. Iti kasta kat maliklikan ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.